Dobar dan, poštovani gledalci. Naši današnji gosti su Dobrilo Dedejić, predsjednik Srpske liste i poslanički kandidat Srpske sloge, i Igor Jaramaz, potpredsjednik političkog savjeta Srpske sloge. Dobar dan, dobrodošli. Recite mi, gospodine Jaramaz, šta vaša politička opcija konkretno nudi srpskim biračima i kakav je vaš prijedlog za poboljšanje trenutnog položaja srpskog naroda? Hvala najprej na dobrodošlici. Srpska sloga se zalaže konkretno za povratak dostojanstva srpskom narodu. Prethodne 3-4 godine smo svedoci toga da srpski narod nema svoje legitimne i autentične predstavnike u Skupštini i to je rezultiralo činjenicom da su se znatno pogoršala njegova prava i njegov položaj. To smo videli u slučaju prosvete i obrazovanja, dakle više nema srpskog jezika u školama, nametnut je i crnogorski. To smo videli prilikom prebrojavanja rezultata onog diskutabilnog popisa. To smo takođe videli prilikom uvođenja protivustavnih normi takozvanog gornjeg praga od 15%, kojim je onemogućeno Srbima da budu jednaki sa svim ostalim zajednicama. Dakle, konkretno ono zašto se zalaže Srpska sloga, to je da mi pre svega, kada politički delujemo, postavimo sebi i drugima pitanje gde su tu Srbi i gde su tu interesi srpskog naroda koji za nas glasa. Gospodin Dedejiću, kakav je vaš predlog za poboljšanje trenutnog položaja srpskog naroda? Srpska lista kao element srpske sloge, politički element srpske sloge, insistirat će u vremenu pred nama, odnosno nakon sticanja, odnosno povratka parlamentarnog statusa, da se srpsko nacionalno pitanje u Crnogorskoj državi postavi na realnim osnovama, odnosno da dobijemo priliku kao politička grupacija da rešavamo to pitanje na način da status Srba ne zavisi od toga ko je vlast ili ko je opozicija u Crnogorskoj državi. Dakle, da ne zavisi od toga da li će Milo Đukanović zadržati dizgine vlasti u Crnoj Gori ili će neke druge političke grupacije koje trenutno imaju parlamentarni status, a koje prejudiciraju svoj dobar izborni rezultat preko sredstava javnog informisanja, prije svega preko opozicijonih medija, nazovi opozicijonih, koji su podjednako totalitarni kao i mediji pod kontrolom Đukanovića i koje smatraju da imaju političke šanse za formiranje nove vlasti u Crnoj Gori. Ja sam uvjeren da će nova vlast zavisiti od izbornog rezultata Srpske sloge, odnosno da će od naših poslanika zavisiti ko će formirati novu vlast u Crnoj Gori. U svakom slučaju, mi nemamo bilo kakvu političku ambiciju da vlast formiramo sa strankama koje pripadaju vladajućem bloku, dakle sa Demokratskom partijom socijalista ili sa Socijaldemokratskom partijom. Imamo namjeru da sa opozicijalnim političkim strukturama koje prihvate realizaciju našeg programa formiramo novu vlast u Crnogorskoj državi. To znači da ćemo prioritetno insistirati na tome da se realizuje naš politički program, prije svega da se zadovolje osnovna, odnosno elementarna prava srpskog naroda i slobode u Crnoj Gori, prije svega proporcionalna zastupljenost u državnim i organima lokalne samouprave s jedne strane i školovanje naše djece na našem jeziku, dakle na srpskom jeziku, na čistom srpskom jeziku, mimo monstruma koji nam je trenutno nametnut voljom Demokratske partije socijaliste, SDP-a i opozicijalnih stranaka, prije svih Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije. Također ćemo insistirati da se realizuju one komponente programa Srpske liste i Srpske sloge koje se tiču realizacije projekta regionalizacije Crne Gore, od koga će korist imati svi građani, sve nacije i sve vjere u Crnoj Gori, jer ono što tražimo za svoju nacionalnu zajednicu spremni smo kao dio buduće vlasti da omogućimo u punom ustavnom, zakonskom i kapacitetu međunarodnih akata i drugim nacionalnim zajednicama u Crnoj Gori. Također smatramo svojim političkim prioritetom, i to smo potencirali tokom kampanje, da se reguliše pitanje odbrane Srpske pravoslavne crkve, konkretno svih njenih eparhija na teritoriji Crnogorske države, od nečega što smo u okviru Srpske liste definisali kao napad crnogorske etnokratije, odnosno struktura koje gravitiraju Đukanoviću i Krivokapiću. Nikad se nećemo odreći mogućnosti da imamo sistem specijalnih veza sa Srbijom i Republikom Srpskom, naravno prije svega to radimo zbog interesa svog naroda i u Crnoj Gori, ali i zbog činjenice da Srbi predstavljaju jedinstven i nedjeljiv narod i da na podjednako korektan način, odnosno pozitivan način posmatramo one Srbe koji žive u Novom Sadu i Beogradu, koliko i Srbe koji žive u Podgorici ili Herceg Novom, također Srbe koji žive u Banja Luci
ili u nekom drugom dijelu Republike Srpske. Ono što je uradila takozvana parlamentarna opozicija od završetka prethodnih parlamentarnih izbora nije zadovoljilo ni jedan jedini interes srpskog naroda, a na kraju krajeva ja ću vas podsjetiti da su imali uobičajene forme političkog nastupa na izborima 2009. godine, da su tad obećali smjenu aktuelne vlasti, da toga ništa nije bilo, da su nakon toga saopštili da mogu da upristoje i u normalne odnose sa Srbijom, da od toga također ništa nije bilo, da je pitanje srpskog jezika zbog zakonskih akata koji su međuvremenu doneseni daleko gore nego u vremenu kada nam je Medojević darovao ustav takav kakav imamo. I najzad, u svom tom periodu, srpski narod nije zadovoljio ni jedno pravo i svoju slobodu u crnogorskoj državi. Iz tog razloga vjerujem da će dobar dio srpskog biračkog tijela, prema kome smo uspjeli da se postavimo na način da dođu do informacije o zalaganjima srpske sloge, ovoga puta dati glas nama, da ćemo učiniti politički validnim u parlamentarnom životu naš politički projekat i da nakon toga, dakle, imamo jednu solidnu osnovu da kompletno srpsko biračko tijelo okupimo na jednoj strani, na strani srpskih interesa u Crnoj Gori, te da nakon toga nijedna vlast u Crnoj Gori se ne može formirati bez srpske liste, odnosno koalicije Srpska sloga. Mislim da bi takav razvoj političke situacije bio u interesu srpskog naroda, a nedefinisane političke grupacije ko koji ćemo vjerovatno imati priliku da razgovaramo tokom emisije, nedefinisane sa stanovišta srpskih interesa, smatram da će biti odbačeno od srpskog biračkog tijela na ovim izborima ili makar vjerujem da neće dobiti toliku vrstu podrške koja im omogućuje politički monopol na osnovu koga se neće čuti glas srpskog naroda u državnom parlamentu Crne Gore. A kakav je vaš stav o političkim konkurentima na ovim izborima i koga biste istakli kao posebnog protivnika ili nekoga čiji se interesi nikako ne poklapaju sa vašim programom i zašto? Pa imamo dva centralna politička protivnika na ovim izborima, programska protivnika. Prije svega ću saopštiti da nam je protivnik Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, odnosno savez koje su te dvije političke organizacije formirale sa, ako se ne varam, liberalnom partijom. Dakle, imate one koji su na referendumu o državno-pravnom statusu Crne Gore zauzeli takozvane independentistički, odnosno separatistički, kako mi to definišemo, stav. I te političke grupacije su u prethodnom periodu saopštile sve što misle o srpskom narodu. One su saopštili koji nivo prava misle da, po znacima navoda, zadovolje Srbima, odnosno jasno su saopštili da nemaju namjeru da poštuju ustavne i zakonske mogućnosti koje sleduju Srbima u crnogorskoj državi. To su grupacije, ja ću vas podsjetiti, koje su prije svega okruženja Ranka Krivokapića terorizmom prijetilo u odnosu na srpskog patrijarha, prijetili, odnosno priželjkivali likvidaciju političkog vrha Srbije i Republike Srpske. Riječ je o onoj grupaciji koja je opet u pitanju Krivokapić u više navrata saopštila da ne samo ljude koji su se 90-ih borili za interese srpskog naroda i koji su završili u Hagu, nego i srpsku trobojku treba isporučiti tamo, a nisu dobili adekvatan odgovor od preostalih učesnika izbornog procesa i niko nije saopštio šta bi se desilo kada bi neko sa srpske strane to saopštio, odnosno na albansku, hrvatsku, crnogorsku ili neku drugu zastavu u Crnoj Gori. Dakle, to je ona ista grupacija koja je saopštila iz usta opet Krivokapića da u budućnosti očekuju da Crna Gora bude država Crnogoraca svih nacija i vjera, dakle što je sinonim za nastavak asimilacije Srba u Crnoj Gori. To je politička grupacija na čijem je čelu Đukanović, koji je u Rožajama saopštio da neće dozvoliti vraćanje srpskog jezika u smislu ili u statusu službenog jezika u Crnoj Gori itd. I to je naš politički protivnik koji nam je na referendumu 2006. godine razvalio otadžbinu, odnosno zajedničku državu koju smo imali, iako se naravno Srpska lista svojim kompletnim političkim programom zalaže za jedinstvenu srpsku državu, dakle ipak imamo u okviru struktura koje su u vlasti da su nam razvali onaj minimum državnog integralizma koji smo imali sa Srbijom i to je ispričana priča. Znači, mi znamo da nas od njih očekuje dalje insistiranje na učvršćivanju nevladine organizacije Crnogorske pravoslavne crkve i njenog utjecaja u crnogorskoj državi. Znamo da će insistirati na tome da naredni put crnogorski jezik ima prevog u odnosu na srpskim i tako dalje. Ali, sa druge strane, smo dobili neočekivanog, iako sam napravio u proteklih par godina nekoliko veoma dobrih političkih procjena i bilo mi je jasno šta će se dešavati, ipak u jednom dijelu moram da budem iskren, da sam promašio riječi o tome da nisam vjerovao da će oni koji su nekadašnji
partijski saveznici, odnosno partijske kolege moje i gospodina Jaramaza, a danas se nalaze u Novoj srpskoj demokratiji, dakle, da će ući u savez sa određenim političkim strukturama koje imaju jasnu namjeru da na sebi svojstven način i po svojoj procjeni civilizovanim sredstvima zatru sve što je srpsko u Crnoj Gori. U okviru Demokratskog fronta imate gospodina Lekića, koji je nosilac Demokratskog fronta i koji je 90. godina, konkretno na Badnji dan 1995. godine, ložio logorske vatre, kako ih mi zovemo, na Cetinju sa anatemisanim Antonijem Abramovićem. Isti taj čovjek i u to vrijeme bio realizator projekta takozvane prijestonice Cetinja u okviru Crne Gore, koja je bila savezna republika u okviru savezne države, a istovremeno je tvrdio da more od Herceg Novog do Ulcinja nije jadransko, nego crnogorsko i da može biti svakako samo ne srpsko. Istovremeno tamo je član predsjedništva gospodin Branko Radulović, koji je ne samo njihov poslanički kandidat i ne samo član rukovodstva te političke organizacije, nego je i potpredsjednik takozvanog crkvenog odbora, takozvane Crnogorske pravoslavne crkve u Podgorici. Za Nebojšu Medovića znate da je čovjek koji je sa DPS-om 2006. godine donio mafijaški ustav, kojim su u velikoj mjeri stagnirane mogućnosti za napredak prava Srba u ovoj državi, ili također znate da tim ustavom, iako je tokom izborne kampanje obećavao državu naroda, je predvidio takve norme koje u velikoj mjeri, u odnosu na njegovu procjenu i procjenu današnje Nove srpske demokratije, Srbiju onemogućavaju u ostvarenju svojih prava. Mi smo naravno insistirali da se prava srpskog naroda u ovoj državi poštuju saglasno i onome što imamo u postojećem ustavu, ali također napominjemo da gospodin Medović i Branko Radulović nijesu održali riječ, odnosno nijesu ono što su obećali, recimo, na promotivnim skupovima 2006. godine u Andrijevici i Beranama, to je da će Crna Gora biti država konstitutivnih naroda, prije svega Srba i Crnogoraca. Dakle, to obećanje nisu ispunili i na kraju krajeva nisu u taj ustav ugradili norme koje se tiču borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, na osnovu kojih danas uz asistenciju kada su pitanje dokumenti Evropske komisije, dakle, koje pokušava i da promijeni. Dakle, ako gospodin Medović imao namjeru da Crnogorce zakuca kao noseći narod u Crnoj Gori, u skladu s ustavom iz 2007. godine, a prije toga je rekao da ga ne zanima identitetska pitanja u najvećoj mjeri, makar nije donio, dakle, one norme koje se tiču kriminala i korupcije, što znači da je gospodin Medović zajedno sa organizovanim kriminalom i zajedno sa mafijom donio ustav takav kakav je donio u Crnoj Gori. U okviru njihovog fronta nalazi se i Nenad Bućin, koji je 70. godina također bio inspirator u ime Saveza komunista rušenja Njegoševe kapele na Lovćenu, ali i Ljubomir Đurković, koji je predvodio na Cetinju demonstracije protiv počivšeg vladike Danila Dajkovića i koji je nakon toga također aktivno učestvovao u rušenju Njegoševe kapele. Ja ću ovoga put iskoristiti priliku da prilikom finiširanja odgovora na ovo pitanje pokažem dvije slike iz tog vremena i jedna slika je na kojoj se vidi Ljubomir Đurković, koji je, znači, član Savjeta Demokratskog fronta, prilikom demonstracija protiv vladike Danila Dajkovića, neću citirati sadržaje parole zbog blasfemičnog karaktera. Dakle, to je prva fotografija. I druga fotografija, društvo Ljubomira Đurkovića na tim demonstracijama. Dakle, riječ je o Jevremu Brkoviću sa jedne strane, Veljku Milutoviću sa druge strane i Jovu Kapičiću sa treće, dakle, koji su bili aktivni saradnici, oni koji su srušili Njegoševu kapelu i iako srpskoj listi nije previše stalo ni do istorijske, niti do tradicionalne Crne Gore, da budem iskren, ipak je to, dakle, bio trenutak koji je označio rušavanje jedne i druge kategorije u Crnoj Gori. Dakle, i jedne i druge smatramo, i DPS i ove našim političkim protivnicima, smatramo da su to dvije crnogorsko-dukljanske kolone, jedna koja je na vlasti, ona druga koja nije opozicija sistemu, nego je opozicija formalna takvoj vlasti i koja pokušava prosto da nastavi s tim putem. I jedni i drugi su naši politički protivnici. Nažalost, ova druga pokušava da isključivo srpskim glasovima razvali još jednom mogućnosti za napredak Srba u crnogorskoj državi i smatramo da je veoma važno da Srbi u Crnoj Gori razumiju da onoliko koliko nam je Milo Đukanović protivnik, toliko nam i Demokratski front, koga suštinski predvodi Miodrag Perović i ovakvi ljudi koje smo pokazali na ovim slikama, da nam i to politički protiv.
Ja bih tu možda i dopunio gospodina Dedejića. Nije problem samo u Miodragu Lekiću u tome što je on 1993. godine na Cetinju govorio kako se Crna Gora vraća svom nacionalnom i državnom korenu, crnogorskom, i to je baš izrazito rekao, crnogorskom nacionalnom i crnogorskom državnom korenu. Nije čak ni problem u tome što je on 2000. godine u jednom intervjuu za B92 se hvalio time kako je on negde 1991. druge sa Jugoslovena postao Crnogorac i čak isticao da je bio među prvim crnogorskim nacionalistima. Čak nije ni problem u tome što je 1992. godine tražio od članova DPS-a da glasaju protiv one plavetne zasvete što nije imala aplikaciju grba. Problem je u tome što je on pre nekoliko meseci u intervjuu 2012. godine na B92 rekao da je nelegitimno danas u Crnoj Gori voditi srpsku politiku. To je čak poredio sa antisrpskom politikom. Dakle, on jednu politiku koja je anticivilizacijska, koja krši ustav, koja krši norme najobičnijeg, najcivilizovanijeg obrazovanja, upoređuje sa politikom koja se zalaže za to da mi tvrdimo da kao što piše u Ustavu u zakonu, kao što govore i Božji i ljudski zakoni, međunarodni i domaći, da su Srbi ljudska bića i potpuno ravnopravni sa svima koji nisu Srbi. Dakle, ono što mi zahtevamo je da Srbi budu tretirani isto kao što su tretirani i Albanci, i Bošnjaci, i Muslimani, i Hrvati, i Crnogorci. Srpska sloga se ne zalaže za to da postoje povlašćeni narodi. Trenutno stanje koje postoji u Crnoj Gori jeste da je jedan narod povlašćen u odnosu na sve ostale. To su Crnogorci, koji prema statistici državnog institucije, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava od ove godine, drže 85% javnih funkcija, rukovodećih 90 i više. Dakle, stanovništvo koje ima 45% čini 40% države, a ima 85% stanovništva, je povlašćena grupa u jednoj etnokratiji. Srpska sloga se zalaže protiv toga. To je jedno neodrživo, nepravedno, anticivilizacijsko rešenje. I za mene je krajnje neprihvatljivo da čovek kao što je Miodrag Lekić, koji predaje na političkim naukama u Italiji, dakle jedan čovek koji je video sveta, da može tako nešto da izgovori, da on tvrdi danas da je besmisleno voditi srpsku politiku u Crnoj Gori. Dakle, srpska sloga i srpska lista će kao svoje oponente svakako obeležiti svakoga ko ne uvažava najosnovnije principe, a to je da mi Srbi postojimo ovde i da imamo legitimna prava i legitimne interese kao i svi ostali. Svako ko bude tvrdio, suprotno je naš protivnik, bilo da se on zvao Demokratski front, Pozitivna Crna Gora ili DPS. A kako komentarišete izjavu gospodina Lekića o nemogućnosti povlačenja odluke vlade Crne Gore o priznanju unilateralno proglašene nezavisnosti lažne države Kosovo? To je zaista još jedna besmislena izjava. Kao što je naš koalicioni kolega Dragan Šoć, koji je i pravnik, to istakao, to je suvereno pravo svake države i da priznaje države i da povlači priznanje. A gospodin Lekić, koji inače bio ambasador SFRJ tu negde u Africi, Svazilandu i Lesotovu, bi mogao da prouči malo slučaj međunarodnog prava i presedana, jer je Zapadnu Saharu SFRJ i još 22 države tokom 70-ih i zatim 80-ih najpre priznalo i posle povuklo priznanje. U skorijoj prošlosti imamo čak i slučaj bivše Jugoslovenske republike Makedonije, koja je inicijalno priznala Tajvan, i onda je posle pod pritiskom Narodne republike Kine povukla to priznanje. Dakle, ta njegova izjava je potpuno besmislena. Što se srpske sloge tiče, to će biti jedna od prvih inicijativa kada postanemo parlamentarna stranka još jednom, to će biti pokretanje inicijative za poništavanje odluke o tom priznanju. Ja bih htio da dopunim ovo što je na izuzetno dobar način već saopštio kolega Jaramazi, da kažem da Lekićeva izjava nije začuđujuća. Vi ste prije 10 ili 15 dana, nemojte me držati za riječ, ali svakako imali izjavu opet člana predsjedništva Demokratskog fronta Gorana Danilovića, koji je saopštio da ukoliko Demokratski front bude u poziciji da učestvuje u vršenju vlasti, neće poništiti vladinu odluku o priznanju lažne države Kosovo, odnosno da će navodno insistirati na tome da se održi referendum. I sa druge strane je također saopštio da se njegova politička organizacija neće striktno protiviti ulasku Crne Gore u NATO vojni i politički savez i da će se zadovoljiti time ako se takva odluka donese u Skupštini Crne Gore. Srpska narodna stranka prije svoje političke likvidacije imala je u startu stav da o mogućnosti ulaska Crne Gore u NATO odlučuje većina njenih državljana.
Zatim se taj stav u Novoj srpskoj demokratiji promijenio do nivoa da je saopšteno da o eventualnom ulasku Crne Gore u Atlantsku alijansu treba da odluči većina građana Crne Gore, da bi na kraju 29. kako se ne varam, decembra 2010. godine, prilikom gostovanja u Evroatlantskom klubu, Andrija Mandić saopštio da iako se nevoljno pomirili sa priznanjem lažne države Kosovo, da prihvataju takvo priznanje od strane vlade Crne Gore, odnosno od državnih organa, a i sa druge strane da će se oni pomiriti ukoliko Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i Pokret za promjene u Skupštini donesu odluku o ulasku Crne Gore u NATO. Dakle, to je klasična promjena politike koja se bazirala na normalnom ili patriotskom stavu ili stavu koji je interesu srpskog naroda u proteklih 10 ili 15 godina i imamo nešto što bi se moglo nazvati u pogledu tih takozvanih navodnih, odnosno predstavnika srpskog naroda, imamo dakle nove momente, odnosno prelazak na teren Pokreta za promjene. Tako da je današnja politika parlamentarnih opozicionih stranaka zapravo politika koju je Nebojša Medojević zagovarao još od trenutka formiranja Pokreta za promjene, odnosno od 2006. godine. U tom smislu, ono što je saopštio gospodin Lekić nije iznenađujuće. Interesantno je da su oni takvu političku priču provukli dan prije završetka izborne kampanje, čime su sa jedne strane poslali signal onima koji su im politički mentori u Crnoj Gori, da će nastaviti utabarnim stazama Mila Đukanovića u pogledu odnosa prema NATO i Kosovu, a sa druge strane vrše manipulaciju sa dilom takozvanog crnogorskog biračkog tijela, koje namjeravaju prikačiti u srpske birače, na osnovu kojih žele da izvrše konačan obračun između prve i druge crnogorske takozvane familije. Dakle, glas za Demokratski front identičan je glasu za koaliciju koju predvodi Milo Đukanović u dilu koji se tiče pitanja Kosova i pitanja NATO. To je potvrdio gospodin Lekić danas. I ono što naš jeste generalni stav, jeste da se pronađe politički način, a to je glas srpskog naroda za srpsku slogu, da se odupremo jednom takvom činu i da na taj način dovedemo u poziciju one s kojima smo nekad bili, prije svega Andriju Mandića, da objasne nekadašnje svoje političke postupke. Njega, recimo, štrajk glađu, odnosno njegov štrajk glađu, a sa druge strane moram da saopštim da se kod gospodina Lekića radi o kontinuitetu političkih stavova i političke priče, jer su to stavovi koje je gospodin Lekić saopštavao od početka. Ja ću vas podsjetiti da je 1992. godine na Cetinju, prilikom manifestacije koju je sam realizovao i političkog projekta koji je sam realizovao, tiče se prestonice, odnosno Cetinje, kao, kako oni kažu, prijestonice Crne Gore, saopštio da očekuje da će sav svoj politički ugled i diplomatski ugled, na kome je insistirao, uložiti u to da se na Cetinju uskoro, kako je sam rekao, pojave ambasade. Odnosno vrate ambasade koje su nekada bile. Dakle, riječ je o 1992. godine, kada su isključivo kadrovi Liberalnog saveza i stidljivo iz današnje Socijaldemokratske partije zagovarali nezavisnu Crnu Goru. Gospodin Lekić je svojim današnjim stavom jasno stavio do znanja da su Srbi političko topovsko mjesto u crnogorskoj državi za obračun između nacionalnih Crnogoraca, oni koji imaju političku i financijsku moć i oni koji smatraju da treba da nastave proces diskriminacije nad Srbima u Crnoj Gori, odnosno diskriminacije Srba u crnogorskoj državi. Iz tog razloga vjerujem da oni koji nas gledaju, koji prate ovu emisiju, koji prate ono što je već saopštio gospodin Jaramaz, da će imati toliko nacionalno odgovorne percepcije da ukapiraju da konačno treba da biraju nešto dobro za svoj narod u Crnoj Gori. Dakle, do sada su Srbi bili u poziciji ili u prilici još od ranih 90. godina da se uvijek izjašnjavaju, odnosno da biraju navodno manje zlo od političkih ponuda koje su bile. Ne samo u vrijeme Mila i Momira ili nekih drugih struktura na izborima 2006. godine Medojevića i ne znam koga. Dakle, prosto treba da izabiru svoje političke predstavnike, da pokažu da su prosto odgovoran narod. Da smo odgovoran narod u mjeru koje su nacionalni Albanci odgovorni u Crnoj Gori, da smo dovoljno odgovoran narod kao i nacionalni Bošnjaci, kao nacionalni Hrvati u crnogorskoj državi, dakle ljudi koji prosto glasaju za svoje političke predstavnike, jer je sasvim i logično da nemaju povjerenja u neke druge strukture koje pričaju građanističku, dakle ne građansku, nego građanističku priču u crnogorskoj državi koja nema kapacitet za klasičnu građansku priču. Jer su u ovoj državi čitave nacionalne kategorije nezadovoljne,
jer se u ovoj državi sprovodi apartheid, a to su tvrdili i sami inicijatori formiranja Demokratskog fronta samo do prije nekolike godine i sami ti inicijatori, tipa Andrije Mandića, u septembru 2006. godine su tvrdili da ne mogu biti u opozicijalnom savezu ili u jednoj opozicijalnoj koloni sa Nebojšom Medojevićem, koji podržava raskolničku sektu, takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Riječ je danas o istom Medojeviću, koji govori crnogorskim jezikom, nije se odrekao dijela svoje biografije kada je bio član nacističke socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza Crne Gore, u istom Medojeviću, koji i dalje priznaje da je član navodno, odnosno takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, koja je natemisana od strane Vaseljenskog patrijarha. Dakle, vjerujem da će na ovim izborima Srbi prepoznati ono što je njihova perspektiva za neki naredni put, da će izabrati svoje političke predstavnike koji će jasno saopštavati isključivo stavove svog naroda i koji se neće baviti navodnim demokratizacijama po Crnoj Gori, nego će pričati svoju priču, svoju političku sudbinu vezivati za matičnu državu Srbiju, za Republiku Srpsku, za interese celokupnog srpskog naroda i gledati nešto što je centralni politički interes, ne samo kada je u pitanju Podgorica i ovaj domašaj koji imate po Podgorici vizuelni, nego će osmotriti što misli naš narod u Beogradu, što misli naš narod u Banja Luci i prosto da dokažemo da smo dio jednog jedinstvenog i nedjeljivog naroda. Te da ne možemo biti, nakon izbora naravno možemo da budemo sa mnogima u političkom savezu, prije svega naravno sa onima, odnosno prioritetno sa onima iz opozicije, bilo oni Crnogorci, bilo oni muslimani, Albanci, Bošnjaci i tako dalje, ali da je valjda osnovni interes da mi glasamo za sebe i da sa takvom vrstom političkog kapitala rasporedimo svoju ulogu na društvenoj poziciji, odnosno na društvenoj sceni Crne Gore. Dakle, naš interes nije da učestvujemo u sukobima onih koji su pljačkali građane 90. godina, koji se nalaze u okviru ove ili one familije. Naš interes je da zadovoljimo svoje prava, jer samo kao punopravni građani u ovoj državi, kao narod koji će biti poštovan, možemo da radimo i u korist drugih i da budemo slobodni i ravnopravni sa drugima. Nećemo da učimo crnogorski jezik, to je naš stav, to je poruka koju treba da pošaljemo i šaljemo danas i našem biračkom tijelu i svima u Crnoj Gori. Dakle, nećemo nametnuti crnogorski jezik, nećemo nametnutu takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, nećemo asimilaciju u Crnoj Gori. Mi priznajemo ovu državu, da ne bude spora, bez obzira na način na koji je ova država nastala. Nama ne smetaju njeni državni simboli, nama ne smetaju njena atlantska, evropska i ne znam koje opredjeljenje. Mi tražimo svoja prava. Za nas su pitanja koja sam vam pomenuo sporedna. To što će da radi Demokratski front ili Demokratska partija socijalista sa simbolima od kojih niko ne može doručkovati, od obespravljenih Srba, od Srba koji nemaju svoja radna mjesta u Crnoj Gori, ponavljam, za nas je sporedna priča. Mi tražimo prava za Srbe, tražimo prije svega radna mjesta za Srbe i tražimo da se Srbima vrate sredstva koje ulažu u ovu državu. O tome, o stepenu manipulacije koje vrši DPS ili manipulacije koju vrši Demokratski front, koji predlaže nekakvu trobojku za narodnu zastavu, da bi se navodno time zadovoljila prava Srba i ne razmišljamo. Dakle, trobojka kao narodna zastava jeste pokušaj da se zamagle oči Srbima, jer nijedan organ lokalne samouprave ili nijedan državni organ nema obavezu da negdje istakne tu trobojku. I najzad, ta trobojka se razlikuje od državne zastave Srbije, od zastave cijelog srpskog naroda. Ne želimo nikakva parcijalna rješenja, želimo prava za sebe. Ne osporavamo ni ovu državu, niti pravo Crnogorcima da zadovolje svoje interese, da imaju svoje nacionalne simbole. Ali tražimo pravo da koristimo svoje nacionalne simbole, da imamo svoje radna mjesta, da vratimo sredstva koje ulažemo u ovaj budžet i da srpski narod bude poštovan u Crnoj Gori. Da se zna da nije sramota u Crnoj Gori reći da je to dio jednog nedjeljivog i jedinstvenog naroda. I da ne bude sramota, kao što se to pokušava medijski predstaviti u ovoj kampanji, da bude najgora etiketa koju vam neko saopšti ili neko zalijepi kada se kaže da ste Srbin, da ste četnik, da ste svetosavac ili da ste neko ko voli Srbiju. Bilo da je smatra matičnom ili ne smatra matičnom državom. Mi želimo da živimo u državi u kojoj će bilo koje od ovih osjećanja biti prirodno i biti normalno, biti stvar ljudskog izbora i državu u kojoj će Srbin biti ravnopravan sa bilo kojim drugim građanima ili pripadnikom bilo kog drugog naroda u Crnoj Gori. Možete li mi kratko ispričati o vašoj političkoj organizaciji koja se nalazi u okviru Srpske sloge? Koje ste organizacije i stavove zastupali u prošlosti i da li ste revidirali vaše stavove po nekom pitanju i zašto? Dakle, mi smo nakon
2 godine od gašenja Srpske narodne stranke uspjeli da obnovimo Srpsku listu, koja je u periodu 2006. godine do 2009. godine branila interese srpskog naroda, nakon toga je nestala. Dio funkcionera bivše Srpske narodne stranke i Srpske liste ušao je u taj projekat, to smo ostvarili. Ja mogu odgovoriti na ovo pitanje u punoj mjeri da prepustim kolegi Jaramazu, koji je u velikoj mjeri, makar u ideološkoj ravni, učestvovao u tom projektu i koji je dao svoj nemjerljiv doprinos, ali mislim da vam može on vjerovatno na podrobniji način saopštiti razloge zbog kojih smo realizovali tu ideju i također saopštiti zašto je Srpska lista ostala na svom razvojnom, političkom, normalnom, realnom putu u odnosu na ono što je bila ideologija Srpske narodne stranke, zaključno sa onim zašto se danas zalažem. Pa konkretno Srpska lista, kao što je kolega, odnosno naš predsjednik Dobrilo rekao, je obnovljena 2011. godine. Ona se temelji ne samo na prethodnom programu prethodne Srpske liste Srpske narodne stranke, već i na kontinuitetu, dakle na nastavku. S obzirom na sve događaje koji su se odvili umeđu vremenu, mi nismo revidirali naše stavove, mi smo ih samo nadogradili. Kao što sam danas imao priliku da odgovorim jedno pitanje, bilo je zašto ste se opredelili za ovakvo gledište. Ja sam rekao, pa nismo se mi opredelili, već su okolnosti takve. Mi u Srpskoj listi uvažavamo činjenice koje su bilo statističke, bilo političke, bilo pravne, bilo filosofske. Dakle, situacija u kojoj mi živimo je objektivno da su Srbi ugroženi, da se nalaze u položaju kakvom se nalaze, da se njihov status pogoršava iz godine u godinu i da je to brzina tog pogoršanja se ubrzala otkako je ukinuta, odnosno ugašena Srpska lista, koja je u jednom momentu pretendovala na nekih 20 ili možda čak više posto biračkog tela i koja je započela proces otvaranja ili da tako kažemo možda čak i rešenja srpskog pitanja na ovom tlu. Srpska lista uvažava, dakle, sav taj istorijski kontinuitet i tu sadašnjost, u smislu da mi imamo jedan širok dijapazon i simpatizera, i prijatelja, i savjetnika, dakle, mi smo jedna poprilično heterogena skupina koju okuplja ta jedna ključna činjenica da smo mi svesni momenta u kome se nalazimo i da mi želimo da uradimo nešto po tom pitanju. Dakle, što se tiče revidiranja stavova, ne bih rekao da smo ih nešto mnogo revidirali, ali ukoliko jesmo, to je svakako sve u skladu sa time šta se dogodilo među vremenu i u situaciji u kojoj se nalazimo. Kakvim se tipovima kampanje bavite? Da li upotrebljavate internet, društvene mreže, plaćene reklame u medijima, bilborde, letke, promotivni materijal? Pa, svakako koristimo internet, društvene mreže, jer je to jedan najjeftiniji, a i najmoderniji, najsavremeniji vid kampanje. To nije nikakva tajna da mi, mogu reći sigurno od svih koalicija, imamo najverovatnije najmanji budžet, dakle mi zavisimo od toga šta nam se uplati iz budžetskih sredstava, dok za neke druge očigledno je da imaju neke veoma bogate finansijere i veoma dobro situirane vlasnike medija koji imaju dosta veliku pokrivenost, što se vidi po tome da smo mi izopšteni iz tih medija, naše saopštenja se ili onako obskurno prenose ili su ignorisane. Upravo smo odobrili jedan billboard, to se može i svakako videti na ulicama da su gotovo svi zastupljeni sa billboardima, jedino mi nismo. Što je ujedno i velika ironija, pošto smo čuli da se šire priče o tome kako mi zaboga radimo za ANB i za DPS i onda se upravo pitamo gde je taj novac što je trebao DPS i ANB da nam uplati i kako je to da oni koji ne rade protiv, to jest koji rade navodno protiv DPS i ANB imaju tolike billboarde, tolike reklame, toliko zastupljenost u medijima, dok nas zapravo, evo, hvala televiziji Elmagu, ali zapravo gotovo da nas nigde nema. Što se tiče ostalih vidova kampanje, koristimo i razgovor najviše svakodnevni sa prijateljima, sa ljudima i imamo tako promotivne tribine po gradovima, u četvrtak uveče će biti završni u Nikšiću i služimo se svim mogućim sredstvima i onim što možemo. A ko su glavni finansijeri vaše kampanje i koliko otprilike iznosi vaš budžet? Pa to ja nemam konkretan odgovor na to koji je red veličine taj budžet, a što se finansijera tiče, to koliko ja znam su isključivo simpatizeri i članovi, dakle svako od nas uloži svoje vreme dobrovoljno, neko ko je voljan da novac, ali koliko je meni poznato mi nemamo neke velike finansijere koji stoje iza nas.
Pa ja pojašnjenja radi moram da saopštim dvije stvari. Prva, da se nažalost naša kampanja za ove izbore bazira na sredstvima koje dobijamo iz državnog budžeta nakon predaje liste i da se takva kampanja bazira na način na koji sam vam saopštio, nažalost, tek nekoliko dana od isteka zakonskog roka kad su trebali da nam uplate novčana sredstva, a sa druge strane za ove političke grupacije koje su svakodnevno prisutne na televizijama i u sredstvima javnog informisanja, štampanim medijima, prije svega u Danu, Vijestima i ostalim medijima, moram da saopštim sljedeću stvar. Pola strane koje koriste neke političke grupacije u Danu ili Vijestima koštaju od 400 do 500 evra. Čitava strana, što određene političke grupacije, nekad i po dvije strane imaju, košta 1000 i više evra. Desi se da zavisno od prostora košta i 800 evra, ovo govorim zbog građana, da bi imali potpuni uvid. Billboardi također su nešto što predstavlja, nazovimo, galantan vid kampanje ili onaj vid kampanje koji je luksuzan za određene političke grupacije i te cijene koštaju za nekih nedelju dana i po 500 evra. Mogu građani da prepoznaju koje to političke grupacije imaju billboard, ali također građani ne mogu da dobiju konkretnu informaciju ko su financijeri takvih političkih projekata. Dakle, s jedne strane, kada je u pitanju vladajuća koalicija, za koju je realno pretpostaviti da koristi takozvane crne fondove, kao što je to radilo na svim prethodnim izborima, ali sa druge strane imati Demokratski front koji je formalno dobio samo 20.000 evra od strane države nakon predaje izborne liste, a možemo prosto da saberemo ono što možete pronaći u medijima u Crnoj Gori, vjerovatno već imaju, odnosno postoje neke cifre koje se mogu ubilježiti, a mogu se definisati sa nekoliko stotina hiljada evra, ako ne i više troška. Također, te političke grupacije su ovu kampanju iskoristile da određenom dijelu svojih članova i simpatizera plaćaju dnevnice, što su također cifre od nekoliko stotina hiljada evra za ono što je do sada urađeno, a imate i ove grupacije koje se finansiraju tajkunskim parama. Ostalo, nažalost, ne samo Demokratska partija socijalista, nego i takozvani prosrpski dio Demokratskog fronta ili kvazisrpski dio Demokratskog fronta jesu političke strukture koje su finansirane tajkunskim sredstvima i to su strukture koje već u više navrata ili već duži niz godina rade u korist ili diktatora u Crnoj Gori ili tajkuna. Ono što je posebno problematično u tom dijelu jeste što i nakon eventualne smjene vlasti ne biste imali promjenu sistema. Srpska lista insistira na sistemskim promjenama u Crnoj Gori, dakle mi smo u velikoj mjeri i opozicija sistema, ne bilo čemu drugom, i imali bi dakle prosto situaciju da vam tajkuni i nakon završetka ovog izbornog procesa, makar kad su u pitanju grupacije koje raspolažu sa velikim novcem, upravljaju društvenim i državnim tokovima, što nije dobro za građane, nije dobro ni za jednu nacionalnu zajednicu, nije dobro za bilo koga ko želi normalniji život u ovoj državi, ali to su dakle stvari sa kojima se suočavamo kao građani Crne Gore. Sa druge strane, da zaključim, mislim da način kampanje koji vode političke grupacije koje evidentno imaju novac i taj novac može da ima isključivo tajkunsko porijeklo, svoju kampanju baziraju na blještavosti i ne uzimaju u obzir, dakle ne razmatraju ni jednu priliku da pomisle na svoje birače, na interese svojih birača, na možda neki drugačiji izbor, da se svojim biračima obrate skromnije, da saopšte da se zalažu u mjeri u kojoj to formalno kažu za socijalnu pravdu, za državu koja bi bila drugačije uređena i tako dalje i tako dalje. Sreo sam u nekim gradovima u Crnoj Gori prilikom razgovora sa običnim građanima i ljude koji tvrde da će ukoliko dođe do promjene vlasti, ako Demokratski front bude struktura koja bi učestvovala u formiranju nove vlasti, oni odmah uhapsiti Mila Đukanovića i da će mu, to su mi recimo rekli takozvani fruntovci u Pljevljima, da će mu oduzeti imovinu, da će to biti potpuni obračun sa kriminalom i korupcijom, ali znate kako? To je dio priče koji pričaju oni koji imaju ogromna novčana sredstva, koji ulažu u ovu kampanju, a istovremeno lideri te političke grupacije nemaju petlje da javno saopšte da bi se na takav način odnijeli prema šefu režima ili prema Demokratskoj partiji socijalista. Evidentno je, jasno je, to je potpuno utvrđeno od strane međunarodne zajednice i građana Crne Gore i ukupne javnosti. U Crnoj Gori postoji organizovani kriminal i postoji korupcija. Ali oni koji tvrde
da su to društvene pošasti koje vladaju Crnom Gorom, koje jedu budućnost njenih građana i tako dalje, još nijednom nijesu saopštili da su spremni sa takvom pojavom da se radikalno obračunaju. Dakle, oni traže promjene da zamijene Mila i da budu na mjestu Mila, dakle, da dobijemo nekog novog Milu umjesto postojećeg Mila, ali nema insistiranja na suštinskim promjenama, dakle, na promjenama po kojima građani mogu prosto da imaju jednake startne pozicije za bilo što u Crnoj Gori. Prije svega mislim na pripadnike srpskog naroda. I pozivam ih da obrate pažnju na novac koji baca režim iz svojih crnih fondova i na novac koji baca takozvani demokratski front, a niko ne zna porijeklo toga novca. I pitanju u čijem interesu se taj novac prosipa. A po čemu smatrate ove izbore značajnim i šta se to bitno dogodilo od prošlih izbora i šta smatrate da nas čeka u budućnosti nakon ovih? Pa ja ne vjerujem ono kad kažu karakter istorijski nekih izbora i tako dalje, ali ovo su prvi izbori nakon izbora iz 2006. godine za koje vjerujem da mogu predstavljati istorijski izbore. Zato što prosto ukoliko bi vlast i mogu otvoreno da kažem režimska opozicija za koju sumnjam da će eventualno pomoći DPS-u nakon izbora, ja recimo sumnjam da će Pokret za promjene pomoći DPS-u po završetku izbornog procesa. Ako su to mogli da radi 2006. i 2007. godine, zašto to ne bi radili i danas? Pogotovo nacionalni Crnogorci iz takozvanog demokratskog fronta koji predvode taj front. Dakle, završetkom ovog izbornog procesa, ukoliko bi se ostvarila ambicija vlasti i takozvanog demokratskog fronta, da Srbi nemaju svoje predstavnike u Skupštini Crne Gore, postoji velika šansa, nakon ipak velikog proteka vremena, to je budući protek od 4 godine, da se stavi tačka na pokretanje procesa rešavanja srpskog nacionalnog pitanja u Crnoj Gori, ili makar poštovanja normi postojećeg ustava koje Srbima omogućavaju makar jedan vid zaštite svog identiteta. Iz tog razloga smatram da ovi izbori imaju istorijski karakter, jer Srbi mogu da saopšte da su i dalje politički i nacionalno živi u Crnoj Gori, da imaju ambiciju da rešavaju svoje pitanje, sa druge strane imali bi nastavak procesa asimilacije i što je najgore, u toj varijanti je svejedno da li u Crnoj Gori ima 3% Srba i da li postoji 30% Srba. Dakle, potpuno je svejedno da li ima 1% Srba ili 32% Srba, ukoliko Srbi nemaju svoje prava i ukoliko je njihova nacionalna pripadnost saopštena tokom popisa stanovništva, isključivo formalna kategorija, jedna brojka koja pokazuje navodnu demokratizaciju u Crnoj Gori, odnosno građansku državu u kojoj živi više vjera i nacija itd. itd. Dakle, u toj varijanti, ukoliko ovi koji su naši politički protivnici ili oponenti, nazovite ih kako hoćete, ukoliko bi realizovali svoje političke planove, srpski narod bi bio pred nestajanjem u Crnoj Gori i, nažalost, to je takva politička šah-mat pozicija u kojoj je svejedno koliko vas ima kad nemate bilo kakav instrument za zaštitu svojih interesa i ne ostvarujete bilo koje ustavno, zakonsko ili pravo saglasno međunarodnim aktima. Iz tog razloga ulazak srpske sloge u Skupštinu Crne Gore u svoj raznolikosti političke grupacije koje se nalaze u okviru srpske sloge i srpske liste koja ima jednu ideologiju, Narodna stranka ima drugu ideologiju, ali imaju zajedničku namjeru da zaštiti interesa srpskog naroda, omogućio bi da se neke stvari pokrenu sa mrtve tačke. I dakle, mi ne tražimo nikakvo revolucionarno nasilje, nasilnu promjenu vlasti u Crnoj Gori, ne tražimo bilo kakav vid agresije, bilo koga u odnosu na bilo koga u Crnoj Gori, mi dakle želimo da se poštuje ustavni sistem ove države, da se poštuju zakoni, da se poštuje ono što međunarodna zajednica predviđa za one narode koji nijesu većinski u državama na ovom i na svim drugim prostorima i da se dakle na taj način zaštite prava i interese srpskog naroda. Želimo sve najbolje nekim drugim narodima, ne tražimo od drugih podršku, glasove ili povjerenje, idemo svojim putem, možda je taj put uzak, ali sam apsolutno siguran da taj put nosi istinu i da taj put nosi slobodu za srpski narod. Oni kojima je danas, dok gledaju ovu emisiju, glava vruća i koji smatraju da je osnova srušiti neki režim sa bilo kim, a tvrdim da oni koji namjeravaju glasati nemaju kapacitet da sruše ovaj režim bez Srba, jer je realno da Srbi ruše ovaj režim, jer su oni jedini bili u opoziciji u ovom režimu. Dakle, da ti treba dobro da razmisle kakav politički postupak povlače i da razumiju da u ovom trenutku je srpska sloga ipak iznad cenzusa, i to debelo iznad cenzusa, i da ćemo zadržati u narednih 48 sati do završetka izbornog procesa taj cenzus, da ćemo moći zajedno već u nedjelju uveče da se radujemo izbornom rezultatu koji će potvrditi da ovaj narod postoji u ovoj državi,
a nakon završetka izbornog procesa demaskirat ćemo one političke grupacije koje su trgovale sa pravima interesa Srba u Crnoj Gori i bit ćemo najžešći mogući kritičar na bilo koji način svima koji Srbima ne dozvole da u okviru institucija sistema ostvare svoje prava. Naši koalicijni partneri mogu da budu samo oni koji će da sprovedu kompletan naš izborni program. Dakle, ne dijelove tog programa i ne sa trudnim kompromisima. Konkretno sprovođenje našeg programa, inače će oni sami sebe vjerojatno već jednostavno naći. Gospodine Ramaz, recite mi šta vi smatrate najvećim iznenađenjem ove kampanje? Pa, mogu reći da je to iznenađenje možda za ljude koji to nisu pratili, ali to je ta simbioza i taj zajednički interes prve i druge familije, koji su se zaista pronašli u tome i čak bih se tu nadovezao na ono pitanje istorijskog značaja ovih izbora, da prethodnim izborima se možda odlučivalo o tome ko će biti većina i vlast, a sada vidim da se prethodnih par meseci odlučuje oko DPS-a, oko toga ko će biti opozicija. Zapravo da strukture tu koje su se umešale, taj krupan novac koji je skriven, i da on uređuje odnose unutar opozicije. Dakle, da je njemu cilj da tu jednu podvalu, jednu obmanu, da ubedi Srbe, ne samo da glasaju protiv svog interesa, nego da glasaju za to da se produži stanje u kome će oni biti još podređeni i još gorem položaju. Dakle, imate tu situaciju da Miško Miodrag Perović u svojoj kolumni Vijestima kaže da bi pobjeda DF-a i pozitivne Crne Gore doprinela stabilizaciji crnogorske nezavisnosti. Dakle, stvaranju te jedne crnogorske etnokratije koji ključna mana jeste u tome što ona nema demokratiju. Ona, dakle, nema ni jednu mirnu smenu vlasti, a za demokratiju potrebno da postoji nekoliko. Oni žele to da nadomeste tako što će dovesti ljude koji prema Srbima imaju ne samo loš, nego čak i gori odnos. I dakle, koji nemaju konkretno odgovore na pitanje kojim će to jezikom srpska deca da uče u školi u septembru, ako vi kažete da možete da pobedite nakon što pobedite. To su ljudi koji govore da treba takva pitanja zamrznuti. To je zapravo govore da to što piše u Ustavu i zakonu, što se odnosi na prava Srba, Srbi treba da zanemare, a sve ono što piše da Crnogorci na to imaju pravo, to treba da bude uvaženo, plus i ono što ne piše, da se to njima da, i povrh svega da Srbi budu ti koji će glasati za to, da bi to omogućili, jer to ne mogu više sami da rade Crnogorci. Činjenica da je ekonomska kriza, činjenica da ovaj sistem ulazi u tu jednu fazu besparice i činjenica da se odvijaju nekakvi lomovi, i da tu sad postoji ta varijanta, dakle, da se stavi pod kontrolu jedna opozicija, odnosno konkretno da se izbriše srpski karakter političkih stranaka koje su parlamentarne u opoziciji, jer ukoliko postoji jedna srpska opcija, takva vrsta obmane nije moguća. Zato što jer vi kada ste parlamentarna stranka, vi imate pristup medijima, vi imate određeni takođe pristup i budžetskim sredstvima i vi onda imate priliku da izađete ravnopravno na pozornicu, što Srpska lista nije imala do sada. Mi, zahvaljujući ovoj predizbornoj kampanji, smo dobili mali upliv u medije, čast izuzecima, u nekim drugima čak ni tu opet nemamo. Dakle, ono što je potrebno za nas je da mi dođemo do srpskog birača, da im predočimo, da im kažemo da oni zaista imaju izbor. Dakle, oni zaista mogu da biraju između toga da li će od 15. oktobra njihova sudbina biti zapečaćena ili će oni biti gospodari svoje sudbine. Mi njima govorimo da oni odlučuju o tome šta će biti budućnost njihove dece i njihovog potomstva. Za razliku od drugih koji im kažu da je to sve sređeno i da oni to treba da zanemare i da se lepo utope u Crnogorci, da budu politički Srbi, kako to ponovo da citiram Miodraga Perovića, i onda da budu nekakvi tamo crveni ili plavi ili neko ko se protivi vlasti, a ne neko ko je ljudsko biće, ko je ravnopravno sa svim ostalim i ko ima legitiman interes da sačuva svoj identitet, svoju kulturu i svoju dugu istoriju koja je daleko starija i od Crne Gore i od mnogo toga još. Gospodine Dejiću, neka poruka glasačima za kraj emisije? Pa uvjeren sam da će srpski glasači, prije svih njima se obraćamo, na veoma jednostavan način prepoznati razliku između našeg političkog programa i programa onih koji se nalaze u vlasti, odnosno dilu režimske opozicije. Svaki onaj glasač koji pripada srpskom narodu, to priznaje formalno ili prisilno, veoma je značajno da razumije da glasom za vladajuću koaliciju, za režim Mila Đukanovića,
glasa protiv mogućnosti da njegovo dijete sjutra uči srpski jezik. Dakle, to je glas i za takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, to je naravno glas za Ranka Krivokapića, za nastavak torture sa nacionalno-socijalističkih pozicija aktualnog režima u Crnoj Gori, ali sa druge strane moram da saopštim da oni koji će glasati za drugu dukljansku, odnosno crnogorsku grupaciju, za takozvani Demokratski front, jednog dana će se stidjeti i ti ljudi će svojoj djeci na crnogorskom jeziku pričati o tome da su nekada bili Srbi, ali da su namjerno ili nenamjerno napravili ne samo političku grešku kojom su direktno radili protiv interesa svog naroda. Mi smo na ove izbore izašli sa jasnim političkim programom što se tiče Srpske liste i koalicije Srpska sloga. Izašli smo sa pričom koja predstavlja kontinuitet u odnosu na jedan dio vašeg prethodnog, ako se ne varam, drugog pitanja. I dakle, to se riječi u konkretnom slučaju o zalaganjima za zaštitu interesa našeg naroda u Crnoj Gori u dužem vremenskom periodu koji se mjeri i decenijom, a ne godinama. Neko može da nas voli ili da nas ne voli, neko može da saopšti da principijelnost u politici nije isplativ ili čak da je stupidna, ali u svakom slučaju mi smo isti ljudi koji su ovakve političke stave saopštili 2006. godine i 2009. godine i na lokalnim izborima 2010. godine. Nijesmo odustali od svog političkog programa, razumijemo da ga zna najveći dio građana Crne Gore i oni kojima se ne sviđa naša priča i oni koji prepoznaju da je simpatična, ali i oni koji su odlučili da glasaju za ovu priču. Dakle, u svakom slučaju, oni koji će nas glasati znaju zašto glasaju i znaju da taj glas jeste protiv sistema u ovoj državi, dakle jeste protiv tiranina Mila Đukanovića, ali sa druge strane da to jeste glas i protiv onih koji žele da postanu novi Milo umjesto postojećeg Mila i koji žele sa crnogorskih nacionalističkih, dukljanskih, kako ih naziva dio naše koalicije i pozicija, da dodatno razore ono što Srbi ne samo imaju, nego i ono što nemaju u Crnoj Gori. Dakle, da im ukinu mogućnost da zadovolje svoje interese, da zadovoljimo svoje interese sa onim što nam pruža pravna regulativa takva kakva jeste u ovoj državi. Iz tog razloga, dakle, poziv građanima, poziv Srbima da svojim glasom za redni broj 2 na glasačkom listiću pruže priliku svojim predstavnicima da progovore srpsku i pravoslavnu riječ u Skupštini Crne Gore, da budemo dostojni svojih predaka, ali i spremni da učinimo nešto za svoje potomke, da budemo dio države koja više nije srpska, ali da ipak našim izbornim rezultatom bude i srpska, odnosno makar djelomično srpska, i da prosto naš narod živi punim plućima u ovoj državi, dakle da pripadnicima srpskog naroda, Srbima u crnogorskoj državi, darujemo slobodu. Ono što možemo na kraju da im garantujemo, to je da se nećemo odreći od bilo čega što smo im obećali. Ako to nismo radili svih ovih prethodnih godina kada su bila i veća iskušenja, to nećemo raditi ni sada, ne samo zbog inata ili principijelnosti, nego i zato što vjerujemo da je naš politički program jedini način da Srbi zadovolje svoje prava u ovoj državi i da naša djeca sutra mogu slobodno reći da su dostojni potomci nekih predaka koji liče na svoje prethodnike, odnosno također na pretke, i da ćemo kao takvi u civilizovanom maniru nastaviti da živimo u ovoj državi, ali kao slobodni građani prije svega. Ovo trenutno nije sloboda, ovo je tortura od strane vlasti i od strane dijela takozvane opozicije, od strane onih koji su direktna crnogorska mafija i od onih koji pokušavaju da budu nova crnogorska mafija ili su već djelimična mafija. Dakle, naš cilj je da živimo u slobodnoj državi, da živimo od svog rada i da budemo ravnopravni sa drugim građanima i narodima u Crnoj Gori. Sve što hoćemo za sebe, garantujemo i nudimo drugima i smatramo da kao jedina realna srpska opcija na ovim izborima ćemo imati dobar izborni rezultat, a već na nekim narednim izborima to će biti rezultat koji će se mjeriti sa onih 20% koje potencira gospodin Jaramaz. Hvala vam najljepše na razgovoru i puno uspjeha 14. oktobra.